Uyu ni mwaraho wa mai ma mbura utukanite na mai ma giko kuma Cioro. Aikari a matura ma Kihoto na Karagita mwena wa Naivasha makirigwo ni wa gwika thutha wa giko giki giothe kuingira nginya thiini wa nyumba ciao. Riu guoya wao munene ni ati kwahota kugia mututhuko wa kolera na malaria ni undu wa mai maya. Sisi wakaji wa Kyoto tuna ugonjwa ambamo kila wakati unalipuka, kila wakati kolera. Kolera tunaletewa na watu wa kutoka juu. Maana hiyo maji yanapokuja Kyoto, hapo ndo tunapata kolera. Kolera itoki hapa kwetu kwa sababu hapa kwetu maji yanakuja yanakaa stagnant, hayafanyi chochote. Matura maya meri ni mamwe ma maria meriga kuhutio makiria ni mututhuko wa kolera na andu 50 magikoma thibitari-ini ya Naivasha thutha wa kunyitwo ni kolera. Aikari aya maugite muturire nyumba-ini ici ni urituhite o riri mbura nene rathie na mbere kura icigo-ini nyingi guku bururi-ini. Kwa hivyo ningeliomba kuna ministry ambayo inahusika kwa county ambayo inahusika na hayo maji machafu ya environment iingie Kyoto tafadhali. Kuringana na MCA wa Lakeview Simon Wanyoike, Cioro nyingi guku Kihoto ni njihuru undu uria wagirirwo gutangikirwo narua. Hata maofisa wetu wa health ninawaomba watembee Kihoto ili tusuie lile jambo linaweza tokea, badala ya kukaa jambo litokee waseme we wish we knew. Natoa tahadhari kwao. Riu aikari aya moretie thirikari imateithiriria kunina thina uyu. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kinyugo Mwaura.